kono wa to du ajen chare ja chigala cham gya la ra to bun ki to ko ina kon charen ko tung nuer ba ko lo re ko to mi mi charan chanen yo do ke chi yu mang melel ma jel bi jen bi gwino ko haters lo ge ji ande di lo ko gobdum mi wo ni la music moral la jin point no ma chikido no ba jo te ki je rum ko ene me na me gor go ba women ba control ge lo e ba i joge Charlie Simon param ba Charlie Peter e Charlie mu no mo jen do ba kana ga Gwalong na may nyang tag podcast lo etet ko ine nyok luing kaya chine jeng ka gwabar so chaben kaya wala ka ganmar damana na talk kana damana na koko bugro din chulat men telet ken ka ba ane chilo da te da lo ko chane imbai ba an chala to rai la de ke tv la news anchor ke ana reporter bo de la chilo te da lo ko chane imbai ba na koko ya gwalong kan ideal ko ga chola koko the best la lele music and hip hop artist. Yeah, one of the best rapper in the country. gwalong kan gan man kon chiang ai tona chiaro len ko kana la chiang ai bo mangone ko ne la gore kon mo nga wala ku ko kan chika joy ka community dan kala telet ken ga kata chika den yo ga community kala dia de kan galat no de ko lo chobang wamo fen muninde chikana la dona kano pen muninde de kana chom gat no ben korela kala ti kan kala ko de choken de ko gor ko ram chi joy la mo ga community ga de choko gor kan chi gor den yo la example go ka community dan so kanite we ben koren kana ta chikan to gwamo ga je ta ma de kon choken de kon ko lo gor e jen ta ma bana chu mo ga kana cha le inti kan ga je re len ken di alta kan no so kan te de go ne yo de ne ko mo ka ana bana chu to ka damanda na ko jen joy ka music industry kacha joy la one of the best rapper kanuare ngai kon hip hop ko tongna changa ni kan rhyme la kon ga len ka dit ka kai rhyme to go long me changa rana me da ka te chiranga de long go go na ka jen de joy la ram chiro nyo do jen ngai je hip hop long ka ram no ka ni tongwan da ko la ta ma tot ka tai we ka music ja en da mana ko da kon ding leng ma tot ka kui ka tai we ka music ja da kon ko le ling Yeah, music la talk better. Kamira madong oni kiram tong ni long jani. Gorje ko many bro to sacrifice. Rewde bro do ngajin roadu. Diodien bilare dike criticism ki bullies. So mijiram tong ni twar. Igor ko tidiala to bika gakrat. Kulo ko nyam. Let's say me and Ladani story like it I music they are together con you know. Yeah, because take a lot of challenges. Come here, I'm a care or like check it you know. Again, music take a beef. Any run go to Jaco. Whether Jin Panan, whether Jin Panan, any run go to your day, you don't pay. Again, ideal to cheap focus. You know, that's the only way forward. We focus by each opinion, keep by each opinion. The same thing go, Michi joke, Mijali, catch a joke, you agree. Joke, Michiro, we do the book, and my dad is sham. But me can the book you be a tell them, me there, and I go around more take a Mijal. Yeah. Go along ka explanation de go ta mi ja la ne story me talk music ja da go ba da na go te ga me de ko go de ko nyong na ja go ko an music ni me le ngai no wal na ka culture ko na mata na ka culture la na o back ba nga je tai le ro ja influence te la to ba community ko chak di no wal ka de la na chak di no di kur ka de la na chak di ngar ka de la na chak di torka ka de na di mane di kun ka ne de la la anda impact mo no mo de jen way mo youth music ka jamo ke youth na ko bia community ba impact ko ram to ra chara ko kwar ka ta yadan ram la ta ka lot ray nak ko jen la community la ngi je ka rieta bara to da ka dit ka la ka kan ga la chiango anda ka music ru ta wi ji ko community ku je impact lo te ka mo go mi ngi mi to ko to ko community me de community da ro da ke ge ko mi te ga mi ta long no wal ka ne de to ra mi te mi be ke ji ka ta balat ka to ra na gor be wala ka dit bina ko lo kerten ma cha na ket ke jamo ba dor ba ko nyo gore la ka jine ta mi te mi je ne ko mi di ket ke dit di na ngi ge de ko nga ji ma bula la da bula mi je no mo ta je ki de jege take impact to ba community dan ka kwidin la tobe ko ngi je bina de no gera ke run
Yeah, maybe chande largo don't take it quite inspired ke music. Because all in all, jege lada jege kwida. Kitin kono ngonga ka lada tome. Yeah, but you are amshi holding yo. Bawo koko la kedena, hila kwedena. Kala rin te ngong. Yeah, lada ni tin ngonga tin kono talk around me. Kitin ne anda kana. Chirge di dan mi chalo confuse ma pa kamera. Kendin kono go through nowadays. Akende je kala te be. Mi hu gwije. Ke culture dan ni dan mi chete gar mi cha kon da ba kawai ni. Ke tai mi chi kawai ni sikubin. So me chi ram me chi kawai me jo toy ke nyal. Sinyal jelo dap ke gat kawai. Then. Ken nuere ko ken gana men experience mi chirke na mo. Cha gat cha ya yang ki gat chelu. Jen tole. Ke mi bana jo pala te banen en ta chi kon cha je bana je ben pal ki bana ta te bana gor ta te kare gan. So kenin kono yar kana. Bara mo gwi jone ne donga che ta nuere mi wal che ngai. Che de ngai ko ne no mo lu ke na ga je. Bara mo gwi ta nuere. De kan ke ta dan donga cause in music anything which I yes ke je mil de je no mo ko relate ke ji jen bi lo kon. Jen tole. Yeah, ban mi che ko relate ke ji bi no bi ngai ko ra mo lu ke na. So take thing one long ka music take a god what maybe to go can no don't take a shirka ki take ne to did body call look up to them but any music la go bitike kenyin ku la jin do bu menana jel ke let's say te chereke ku la take opposition can a government side so this thing they are two different kami yo gwe je yo the same thing cause any ram te la opposition go no bla ku Yeah. Kera mo kuar ba logo ba ba take ram Ba ba te ram. Agent music. Ga. Yeah. Take point go ai chup. Music kata cha understand ke long go. Ai jo ka ne te long ko da ran do ngalar. Ko mi chutor mi chola. Da chup. Te ga ram ya pin. Te loide go ro da la da ma di la do radio do. Ba te lo go da la ke je. Che da mi cheng na kwa na press. Nei la tok den ngala ban yal ke nei te ka music. Brando chu ngala te changa na je. Bi chu ngala ke didu. Run mi cha chu nen. Wa chu ngaje jen te loy na ti o kamlaro. So music gwa lon ko jow ka ne ten tel lon ko daran jow da ngal chu gwa tan tan yami ko jen music lu mi ci la mi ci kare jata de le ngkwar de le chan de le ne dial te pin ten ci de lon ko de ko rum gwa kel la ne dial ka ya made ka jow ci kamrar be ko mat be kan du no be kan ma se jen goro di to ko comment a school be kan chu ngai ko ci lat ko ci lat ka dit ko mi jaw le ngkwar ka cha le ngara chan bi ngara dien idea dien bi o mada ta ga dit so no ma impact gwa ka music ko la jow na la jaga kare dienu so na mena ket mo golong anda tega mo dongo to music mo ta nanga do bi jak la na gera la ni di jak bo chenta mi ko no ka music e jak anda la kan da te language ten la kan no mo ten mena generation da na ba ko ran bo ba ngi ni yen chiang ko gna mo ka yen chiang ba ngaji yen chiang je na me ta mo di la ko di du mo ta ko brata ku ku na cha la no roi ni te gera na di ka jaga ta kut kan ro ni ga tiana de ka je pa music yenta te ga ni tungwan te inspire donc ku je ka ta but ka gambe la da kai pap ke do ching ni tungwan men so sudan ti na inspire ta ko ba e pam no but ta che kan pap che kan le ja ta dun ku ka mu quran go ro bir ku na tan la cho bib na ka na ngak bu ngak ku na ngak anta na mota mu di lo ka mota de kan ko la ngaji di music ki yen ro ban la na nga je no bu na ku na ro di tan Yeah, music che let's say ne ka gondo ne kon for example usually mutong shi kon de beef kan short and beef mala de tin bado biya ko lel ke do den en mu goro de te beef kranta de ne kon nyuro ne ne ti dia de ne la ko table cause again the only way don't be meat ke je jen to de no more actually healthy beef but ke beef be ne randomly kwiji gwa to ke je mo no more be ju nan ko be ti je be ka chup donc be te rede le te ka pa metne te be ti chong kwidu be ne ti jen ko le ka ga jo tupa ke ne bigi again beef chi dungar ka me la neng na so me kin ro ro ya le ke gwa te bo go che gwa ka ji ban mi ro ro ya le ka la gwa ka ji be ngai ko kuji mi ken kuji me bi la se be aro kun dek tru ro ni tin kon la jen te para ko ne mi jiram tong to che gwa ko bina ku jen to de yeah cause then do mo let's say tomorrow mi wo to go ne to kashi na shi ku
wana mo bitika gitar ngwan gitar bi create kana ramkel dong tele yero mien ye ramkel dong kero ani kwe ka chega no ramkel chijen ta gwe jiga je di te je but kinti dial to yo kuji chi dido ni jen kuji bi yar ka kuji chi dido jen kuji bi yar la yeah so ken yin ti ande to jokti music dan me shi dungra chi jiga chu badunan go ken bon chu michi let's say michi take beef konorante de community de ro yorte e garamo da mar ka chale yes ti jenda music so kon rodo longin garo adu bi chop gwadu menane chugutin mite garamo chi bulo lel ci ganda de take beef kono self care which mean nga the long nan tiga nga years of kwarwich but take du de de chop ka ga mu nga jela den tok che bu chop ka mu wa ti lo ba mu wa la de mas ko di ko take pa o di mu de nyana yani la ko defend ga ta shiro do yalla ga mo mi gira mu goro bi ben gwa ber ke do gwa di clean way ga mi gira mu goro bi music du bi yalla ka take ting wandal te right now ga pdn ya di twar ka kwinyer tel ram di ju ku to again mijin panan la kit kwinyer bo chi jen that's not the only way be fan based to be le go kan men ko na support on be fan based to be ja ko biro do ko linga men gen yam e jeng bilo brand kin the same way che ka panane ke ni ko la rana to ko la ran lo ko yeah ke yo mi yo ngaji chi chu gwad mo golo ri je biro do pot bu bi ni biro ken de gola yeah jen advice de ko ke no mo as a community to do cha lar gan go no cha music ni cha like music to win mon yeah chang to which ling bona di no music mo so music point to win mon la almost di kina to go ke chi mi chi lar na la di to ar chi ngon lo ka do ngon ke ja ngay kon ko ling kon ni chiang ka tu ko ro ba de la bi kon ban ka point ala music point na cha la na ken nem ala chara ka bo ala ram ki di ni chiang chara ram chi bo gor bu ka kom Chara professor aja. yeah chara professor so ala te la de ken dia bi ngaji na ma goro no nga bi ulin no so mi chi la nan ala generation nan kon no re do chi to ro kon ngon ka lo so to kon ka chara ta ko ala generation abu lo beno no ngu be ling no Ngo bukan lo de. yeah so te ling kan ga ta tambal ti tam cha ko no chan kan di cha no ko la ro te nyin kwe ga lo ke di ja ke la di ku ga ga ta tor lo te no run ba den no kit kan bi cha che lo de je ga lo ke chi kan de kit ga ga Yen to ga. ala jin musician wa musica is a moral of love ala music a moral ala jin point no mi ci kido no ba jo te ki je room so go no la community da kon ngi ni je ka music ya so jala charo no mi jino ko musician no kon to wan lo wan de no go na je bat ci mi ci la ra ga ne ma roin te je musica ba community dan belele ba nyago ga ma tor ne je pin ci ga ta mi jino ko je te ma chala music ambassador we mon dong la tete na la ja mo ke minister la almost di de kere ga ndia ba ka go so yemi di je mu ci kire yo ba ji te ko ka nyo bo yemi di gwa ci kire do ba je mu ko mu so kon ta telefon ngot ne ala jen ku lu be te ram je ro da bu kwit na ga ne generation yeah Go te ka kal mo ga ka da gwa che cho bon. Te ka da go re da kon ko mo tan go. Ran mi ze ka ran ne dial. Wanda kon ngai. Tele kwich. Ba mo te ka music. Roja ka tok dor ke do. Tele waran che ngak tele waran ngai na. Jan ba be ye goro be yik ta kamar ka ne dial ko jo to ba ma ba linga ne dial ka ngi jo goro ba kam na ma ba kan ne dial music ga lo ka na ka du to ngon anta te ga ma de chui re ngit ka gwa da ka ro da ma ta ra ma da la rien mo gwa ban mi che music ra mi che ma ra ma no ga da ye ga da ga ka pin da ro da lo ga lo ka ra chang da mi je da la de char ka da ga pen pin ko che mo gwa che le ka na no mo ma de na kan la mo gwa ko dia ngi je to bien na che ka pro pen ro ai de la dien ka ko chicken bu dot kai generation ma ka ro da many generation ya ben kor be kana kon ngai chiang chi kana me ne cha kon expose me music e chiang ji ki chiang go so go da na ngaji talaran bandari music da one everywhere de ling kon dia chang ne point miller de kara kan jo du man la de kana ling da ta gara me de lo te ga ja
da ran kan changa ram goro da ro na ka char ka nyomi ka jen te ko mo na me da mal ja ke music ka chalen so no go da gwan music da nga je dia man ka da me ba ting na ba we impact changa ram ya chen de chom na ka ri de wala da ka to be music da be chom gwa mi ka run ba ma go goro da ro nga yere te ka da ro inspire ka da music da je so na men kan ma go along mi kon je ka music ka da ma na ko cha ko la do to go along ko music ka jen na legend ma go yena taran bala ra legend cha liu a living legend jen te ga di to go along te ga e pa ma go along ka te ga tong wan to go along te la ra din ka so chu loy da te ko cha kon chum ka career te na men da kon ko nyaw tam ne la de to la ko man ka yene dia la ne be nyang te o eno ku ran sa foda te la ba kare te ga do anta mo ko kon subscribe to YouTube ni ken ko kon nyin ken dia la ken ko kon ka share ko kon ka follow te la ma da kare te ka dan tana ka kamnel aka ngai ke win mon ko na bo mi cha ngai ke win mon anta ma ya kon ngai ke ko win mon men kon bo da te ram da nuar da ngai gula te ne bom bom te reiden tana talent dan cha nyo win mon tana dit ken tana ka support to ma no be support ni jur ay ñok kele no de kon language dan de kon support ge o mo ko kon dit kon la ga language dan mo kon support men win mon ba te ngai ka kon so go along de kon e kon de kon ka support de ko YouTube ni ken de kon ka subscribe de ko enne ma go ran support ge jam de kon ala win mon dong chieng na ko ina den mat ke la kel bia du nuglu no win mon ajena lai na den ge ko win mon chieng ko na well of information dun ma kan na pass go win mon ta ba ngai bia dong ala ni de ko ke win mon so ko lo kon no ba kon dong ala ni de ko ke nuara ta la no bom de re dan ko dan bang tane la da me media o nuar la chunga kel nuar mi che je ga ba dor kel ba la be nyot kel tane nyot kel nyok tane ji music ga tana ka daga to ya la ran tok du la e ran dora bia chu support ko ran dun tana ka support ko ngai ko ne ga nuar ka millet music ko ko ba kam na nuar ne ko ro ra mo music la ke ko ta music mi ta kai ne wi monata te da kam ne tok du len karo den te da kam ne de o la ra nuar e nuar ajen de ngai ke jamo ko te ko ba chara ban ka be ga dor mu chala nuar so tana ngai je music ga dan ko ka support ko tuk den tana ka support ko kara ne ne dial so ne me jen go ne de ko no nyogo ka ku music ga gu yi de ajen to do chiga mi chilar nan ala mi chawo kuna ro din support ni cha ala kon no re akala ra chang ki o dong de ku jai ne de la ra telecom unity mi chawo telecom unity de kon example lo wanda kon ka lat ba ba ta ko telecom tam ko de la na ga but music point almost ajen da ko ran support ga ki music ka ro ko as a community kon de alwa da kon de kel so ching mi chilar no con bro ran kam ne lo te la ram do de jo kam ne lo do te do kam ne le do ro do never one to no roi ka kutung nuara la language point na je la culture no so roi ka kutung nuara ni ke na kon ka culture ran so ga develop do pe ke lien kutung nuara la ka ko no tung nuara ne so chi mi la ro na apo ni di lo bara la mi chi go ro ba te ke ba le chi ka ma ko la chera discussion ka kon go la ko te di pa ka ba ro ko go no ko no ka current situation bo ya chiga di pa ka ba la we bil like la di ra just chan no ko lo ya am confused chan no ko lo so jen point go jaben ku dan go no di da no na identity crisis la ante te chen ling kan yo da la te ne wan lo te culture paru identity crisis cha kai ne lo no wan da te ne ku jo da ran tu no da kor te ram ku ni ku na bo dong di ngai na roi da bang kana mana nyo da identity crisis dong di lo nong no roi to bu lo roi ka to ka wai na lo roi ka to ki na to ga lam na ala identity crisis je na ta chang ai tu pya identity crisis da ta te ora ta na la nong bu roi ka to ka mari lo kan to den sida man ta nong bu roi ka to ka mari na mo je identity crisis so di da mana almost I confused te ga to wan de ji so ko cha ben go na da ko lat kon ko lat bil mo almost town go dong de on bill I don't know kind of lo so di ne me lat mo to mu chi confuse ya men che confuse siang na dong tana tin let's say ne tin ko na ba beda dem ne 2000 be ka run tap tin ki dem ne ka 80s be wan me ne ko na ga siang no ri long ke ne ri ji dos ka 70s mi gui kona ta chi garwa ya pa to gala da no dong ne din kon ta ga di se nge ne ga tu bun the same thing to ne te ka America we je chwala Kenya mo kala jentin nyer gore ka Kiswahili ka ga roi na ka Kiswahili chen me ne man di mi ku ne ni je chero che to ke ngai bo
jana ba roi ka gat ka Swahili bon so no mo ka kentin kono ko confused ko bi would be lenen chiang chi now to no wal tele je ka ko tele yes enia nyen tolda so to mi che wala ne ka tok de je go mi che ran chan ne yo do ro ke che yu mang melel ma je bi je bi gu no ko haters lo ge ji ande di lo ko gobdum mi wo ji ni ke lu ge ni ji go mele di mo te ge ni ti abi ni chai dap ke je mi ji ro du ku yo da o bi gat ku bi ke yo do le gen gat ko ala da ko cha ga cha da ti de ben la mi cha di gat bi ku le introduce ke cream mo de kwa e bi to ko no ngor bu gare cholo dum ene situation to kon tinani che gor ram kel gar wade chala ke di de ba te ke gor ko ndia goro bane la ko ko ndia al gor je ko di ban je ngai ko misi gat ku misi nang ra jong ga de to ko dan ra ke ya pe dol gor yes misi bere du la go man bro jinwa bro ke tong na ni iPhone da ma la de ke tong nuer ram ku tong nuer da pas ke da ngai tin da pa ta ga ka wai de ngai te tong nuer ra na ga je mi te ka iPhone nyen tolda so ti dia la jira la goro bi ngai ko gwa da na batin gwa mi chende lo ngi go ya te ga poñ go ci to ko chobo long akwa lip ko na kel ka mi nyer ka wai ne long ka slavery le nga ja o bat ka na identity te ne ki char ejen kela mono ko colonialism da ko na jege mi tak tak about identity ko do ba jo wi ka culture che ngaje kana ta ta gaje kwa yala nanga chiang ma kwa le jung ji cheng ne ga jen chiang ne ndo ko ngoti ne mene aje ne gwe ke ye long okay kana gor kana dia ba identity black nan ba ba ko mo ka identity ka wai ne ba ko lo chung re den ran mi cha deny identity do ci lo ngodo la human being bo ba dar kama culture te ken ni lo din ken ni be ngai be chu yi jin mi cha identity ku ja by the way ci jin human being koda me chana cha gole chane ite mo ka culture na chi wo lo ko no dara ma dana ta ke but gore je armani ka chengten ba onung tona ba kula te ngi je ba je kala kelten no ko je dara na identity dara na tabako culture an kon wada chang mala ta na da gwe je hello te ka to go long de ko da le ka ke kon ngi je gwa culture mata ka moral mo gwa che culture mata ka moral te medin mata raida te dial te ka nying lu te lo culture an culture daran prod ke chiran de guje mi je kon ta culture ta ka kel mo kon bo kon culture bunje je kon bu je gre te ta no kon kwit ka culture an ta kon ngi ko de kon kwit no mata daga yeno guje de no china ko de ne do blu ka o tna ka lu ta culture an te ga lu no culture an logo dum te ga culture ja no ne da na dum ta na ta da mi jinu ka culture an go no culture an ta la me ken ngi ko kon mo de kon ko lu bu je ga daga mani ka no bana gwar bu mutede ku culture an ko je in ka de chana gwar mala problem jane god mi chiga ngi ka culture ku kan culture na la kan te la god react ku jong ko tana da chiga chom ko ka tong nore kan jin cholo ro jin nor ka point gan ku no dor ku kan oda ka ka tong nore ku ko mene ke ka to go yen jang ne ga dar yen to doro mu ko na la jo kwande ne to ko lo dor nda gar ku lo cheng la no ro de cheng la ngana ran go no by den to bt mala price mala lut mala ngai wi mon ba ite ko na identity mi ci romten kan ma cha bala di jur gol ga ajin be la ro identity da ba nyo na ba ngai wi mon me ken ni hadal no mo jin ko ro do ba identity be nyo para ka lay mi ta kap cho chu bu ngi ka ci am ai kap jin lay mo cho chu jo lam na tina bla ka na ba ma da na betena ajin lay ba ajin lay so na mena mu ku yi kan colonize mo da chai colonize mu ku yi identity do ran go no bna chenga re kyo e bna na bna liomten la na besen ga culture to gol di na je china burum rek ba la nga ke banana ba ka ko la identify ka mu mi ran culture che ko nyot ajana ko na in kara ke jere ke na nga ke do culture nga ke to culture nga ke gwar culture nga ke chen culture chana ka nong ka ngada ka table changa ni constitution an ka Ethiopia la de je chana chen de chana ka nong mi jeng me de ko la am pul kana ko na jo wo ci ga culture an ta ten de ko wo ten ka tiana kan gar ka bir te ne kan de wo tan ta la ten de ta to no ko ka ta wo ko no de ko nye economically de chu la ra de fra ko fa ko ina ta logo de go no ne ka yo so te ne ka culture to go chana culture an na chana e go chana e go ji che ta na da kan ngala go ja e jen chiang no ra a cha lo do chiang no re je ga e chiang ga chiang no ra
chiang nuera by the way ajen jako ko bu kono na wala bana George yeah rek dan hotel kon unity kon to chang kon del go go yeah so aka chapel chita chana nyodo ke je chana go back ram musician la na nyodo chwana chiang dan chwana elele chwana paro che me jela te dilu chana olong chwana chiang dan chwana paro chana ben ka jen chiang dan chana wore ke je tele mo banyo kon he kon ni do jok banyo no kon ni bom bom ni jen anu ci kon kal jaran palata ajen chana ko re go bo ko kal jaran wona kal jen me fruitful me long lat da kal jen me ko na en kare tene chana let chana tit chana let ada me kon bere ke jang kon ko ci kon nyon ko kon kal jen ku kon kon bele kon ba da me ni lat de nge kon ye che man ko ketel tala lat me le ci kon mi ram tor la jwala kawai la jwala kan da te ram ram la kawai ne ni dia te kawai ne me wa na ka ta ye wa kan dia la kawai ko to something mu gor go bida la je mi ci chup ka 18 years ki cha ngai ko shilaran bai mu ge shek bu gur go den gon de shingun baga da be chu ko mu go bro du la de ge shek ro ni na responsible but culture ana meta cha kon ni responsible gor kon easy way easy ci mi ci la rata ko almost ko riwden ci kon la mi cha culture chang ta ki dino lo je nyaw na ala culture do bala ya ter ge men nyam ko bu to du be ngai ci ko to roi kon ge ta culture ko kon wa to du ajen chare ge ci ga chang ge ya la ra to bun ki to ko ai na kon charen bu tum no ba ko lo re ko to mi ya to de ya ci ga ta kwa na ngai to no re ja la to do so culture bi ti la almost bu kon ti no to bo roi ki jigada jomo de lara jana chala raga nyam mi jinu ka Kenya roi ne kan to Kenya na mi chuo ka Sudan bo roi na to gela na mi ban ka ji to be agwana roi na ka to buñ almost ala mi ra roi ka to buñ yo dang da ro ge jana ko roi to buñ ye la ra yo mi ci ben yo ka ji Kenya bo ko roi ka to Kenya ba gwi ni ji la ra but language jan ba item ga jana jigada pe ala ji de tam ko ngai to ko wai ni ki to buñ bo ci jan pe ala bi tam ka chara ja ala language point a practice la chera mala ngar ke kura bronye bi ko ngai ami tak tak alon changa ta di guje ta akwala ran de ngani to ko ina mto chanda par bon gar merke ban me chawa merke mala cheron de cha ko na ngwami de to ko ina de ngai ki ron wel don de lo bel point na so language amala je ka practice so ko ala ko ala kon to ran de kon no ta do de ran poi ko to re ana ran go ada kuenda da ngai ada go ada ngai da kuenda da ngai bo so jan ke ala da kon identity dan da kon kul keep ko ci la ke ne manu mu gor ko bat ke ba kon nyom ji to ko don ala to ko mo yo mi ci wala ngai yo bi culture bi go yeah ka ji mi ci culture ka kawai ne mena me gor go ba women ba control ke le e ba i joge i chali Simon baram ta ga ma shi da Peter e chali mu no mo jen do ba kana ga ja identity ko ne mi shit kenta ene ba da bat kawai na ga mu ngure tete ene ko most of us di generation to continue mene gan mi tot ken porpene la ran ya la ko ya gwang ci la mi di the same thing go ken ko ken gan mi tot ken mi ka be luer ne mi ci ne di al ci ro den mat go kel ba ko le kam bo mo so no mo in the same way bat kana ga tu so gor go ne kar ku dia le tem ne kan bi nga jo nga ngu woni ka ne ka aje ci po ni gwa ci no ala culture mi chabada mena marla ga kwake ala line cha ci dero rom dan gaten ci o jira mo ban tek tek ma rom line jutan mar go ba ngai nuer mi la kana ngi ka mar ga ja ku ko runa ci wado ci belo go ki ci ablo ko wado tam mi kono be kono gare ak dial de tan mi ca ka to dan jok mi ca ka ko ajen ngai de no ken karagen ca gondo no ce de ngai ku ken kar ku ken o daram kar ga daram ko ne kar ka gwa man anyo ku ken lo no mar chang yu ne naru che da ma yu ge naru kan gu len da de no che da ma mo len kan wai du da de no che da ma ta ka ni ka gar ka ko no pi kon ga ni ko na ga ko ka warek me ji kan je ka media ka ko nga je jen chiang me ji kan je ka dol ko de ka ko nga je jen chiang ci ko no gor bu kon ga bu nyodo de jen mu goro bi general ke la nga la nga ke chang la da ko la ngi ke je chang culture ba kon ngi ko bel bete ko lu e culture lu ba ngi ko ba mar ba ka nga ena mar bay ba jogo mar te la importe ne chang mara maka te la lot ka run mi te mi ci meta tan la problem la no ngada ko te la kana ba no be ga naw no bor run be ga naw no chene te de benala ti jek ti cha de ko re de to re culture jen ko ga ko la ngeke jena ko ci apuj be no chang ngaja mar mi ci ngaja be ku je de yen peten chang wona ran gor ka run ko ci ran de tenu
chiran bor che bro kapchen bia chu nga je jan marana bat ga tere ti ta chen ki ne ga ner nya wai du yung Chết em mà che re nga chicken mar chicken ga Chicken ngai ngai. so na mane chi mu gwa cara ga ngai ka culture tana lo ni ka jan ta wala kala ngai ka mar kala nyu ko te de kana dini tan je ne na doran je ne na tana mar kon tana ka ngai ko run kan mana ko le cheng ala ne tinga je bu kon gwa kana gwa je mane ko lo nga ide ne fa ne me ken me cha ba ta long ka gen culture to continent ta cha ba cha mar cha ka ngai da wa je kana cha ro cha ko kot ka nya malenda ba lang no ko wa lenda te tanken ba ta kwa pala ka ten ko chinga da tede ita no li ten kwa mola ka ko chinga da medan Ada re kara. tana re kara ne cha te kon chi ka tede me cha ga de ka ton la cha pal ka ne ma do no ba le ba la ling cha nga ta che wo che pu e la lu ke bor da ta lot ko o cha kal cha le cha pa no re no wal mute gara mi chi bor mi chi la wo ke le la ga la nga ke no chi me gwa bo ke le bo no mo chi chon cha da la a chen di kala no me tede Ba ba ban ne ndial. Mi let's say mi do na wai du nya neru. Ba wi ke le wa chol. Ba yang ba ban nek ba ma ke. Tama mo No no ngi ya. Chi de nyo gurun ko mi jai chwal nem ne ndial. chi de nyo Chi de nyo ko mi che ke. ma dan ta kan wore cha ba da culture mo na cha bor cha ko je ching cha le ta ka ba ga di re ne dia la ko chi chiang ye ke dit ka ne dia cha chi ko ja ta la ramada la romten ko no wal ku chiang ye la culture la na ngi ko chwa mu chena Sa cha ra no kon ben ko ponya da gwi da kon ra la ga ri ndara wata so mo gwi na ko ma kon ben ko solution la ko re ka mo ja ta na da ka ngana da ko le ki bo dong da kon chiang da kon nyaw ra la ga nyaw gwi na da kon mu le man da ko na le la chi ka ya ra na tung na dora cha di tung no ka family du di culture di ko dora mo gor ko ba ko me de ger la to ko na dora mi cha to dora chi ta me dora ya la ka chi ko dora ya la ka ma di ni yo jen chut community ja la community ko tu dora mi kon gar ta chi kon ngi ka ta ka che run rum den kan gat kon tong mi be kan ka chal be kan ma chi kan be kwi so gwa mo goro be kon go ko no re cha ne tung na dora ko na culture anyo ka ta ye wal anyo ka kien chi mi ya ka ta ye wal nyok chana ga chana ka ngi ka to dan chana ka ngi ka ta chienga dane la ko dani chenga ko no re chana ka ngi ka mar chana ka ngi ka tindi la ko no re te go ngut yen ka ro de na ka lar je charanda kon lar je charanda dom lar je charanda te de ka culture no chi no re yan pe ne te de kan cheng te bana chenga ga bana de yen ka te goro da ran ko nga da ga da ngaji ne me jen yang go ka de no re da ka chenga nya a jen nyu na no re mo ko culture na jen tol a jen nyu ko na no re da ma kon chol a jen ba kon chol ye mi cha ba da ta ko de kon ngal ba re na a jen ko la ba do juro ko no to kon ga itu pe ja ko kon nu ra ga identity dan no la kana ba na cha ka re ba no re te re da de ka re na mar kan no wal mi ci ti ga na cha na do re la kana ma re dien ba kan ci andien me no mudien ba na la no re ka chiang go ya ta da a jen ko la lo ko ti no re do ro ma ko mi ci ti ga no re bi ga culture ron ba kana ba ya kan ne jen ci an no re no ko ci an no re go chang tu ga ji punya ta ga itu pe ko mi ci gar ka university na la te bonye la chiang no ra la no ka de la we ji no ra ko chiang dan di gwi la di war da mo di la bang di le jo jang kana lora di le jo jang kan mit kel chiang ta le ga jur ci ga ta di lor di la bang ko che da tel ma de na mo chiang ta ko na won di dong do mo di la nang ko bom di jo cha kan ta la ma lat ko na yen ku pele bang la chiang mo na da kon kim na che mi la bar ku di charo di mun Ya men nanen chirge riere chilare no laran la gero do kora. Pero mi jin ngi mi na mi ju do go ro chigar chigde jo mod dun ke ni du ke ni mut. jen tol The same thing kirga panane la ko ke encourage all the time go chwane chengkon chwane ka pan. Mi tware chi tware ka to ko ni jen ba ngai ke jem. Chirge mi tware mu are juru. Baro ke to ko ni ta ram lanye ke to wa ni ta ram lanye ke soili. Milat kon business bana lat ko to wan but mu ben ka menan lada chen ni ji lada ni ne ga ko music tele language bi nok ko cheng ling ni o che rai ni to chok di ja ga lel ki ke basun tan che lel to bi ngai go mi ko la do fine line any there's no way mi dong de ro do explain ga ji ko chen de twar ko to wa ni ba ga len men na fi bisan che de men to but ko twar ko to ni are ye to te ga ram do di na de mi dong gan mi dong min la nuer de dong de ro antil ti gay wi da ga la wala me bi jara mo de la nyon ene but tu wa to wa ni
ba lo kon cha ko tung nuere ba lo nyog riet tin nyog lo process mi long process By the way, so na ma chiga tin kon det kon ada chiga nyang tiang podcast me yeah mu kon ti chirke ti mu kon go halat mm, the same thing to ne tin kon lat ke traditional tin kon ken ba na ger ton jen chiram ga dem lar ku ne ba ne di alba lo ngir yes ba di ro lo ngir tol ba ku lo go ri ni go ken yeah that's the only way dong ban na lo ngir ga so me chala la ma pai la de nyang tiang de la loi ko la o chicken podcast chicken le anaran te ga long ko da community da ga yeah chicken nyang tiang ta unyam de o be let go kan ga lat ka community dan la jal do gor ka jal dit be kan ga chol ko ana bla mong la to mong ka kan de drop ka community chicken de la yan bo ti yan ka o gerin community ka do ba yana chol ga be jal be ga chol mi ga chol yo be arwai ne to go be ga lat ko so ana ran ti ga long ko ba community ba ga chi mi la ran ran bu kon gere chi no ki bu kon gere ro mi chi ro ko gere yo bu community bi ku la lo gere ko ta do di ro yor ka ya di na o gere go mi bu kon gere ro and take a no ka lo ko take a music de take a rare did la da man ne bo ti ne da kon te fan do ding ne di cha wo tu di ngo le ki ne wo ki ju ki and kwae ki mu ku na ko to be wo la ko ne ki ko di la ne ko kon ka te ki mai na ba re ka cha wo ne to no ma wo ne di cha ro ni cha ka pa ro ri de ki kwae to ti ne da ti fan ne di ko cha ki ko lo no kwae ki ju ngo lo de yeah let's say they te wal me muran gud nyer ne la jeli ke tek tu ngwan plazo ruani tin la til le di nyal let's say de ko no ga nyal ko ndaro til la de ken til la de ga different donc de nyaro ji me no ke ji da te ma da te mu ga no ji jing la riet ken jen anyway ke tin ke ruani peli ki je ti etik okay yeah bi jin balang whether ci moy ro du dab ci moy ro mu ken ki je to ron akan chale ki kwae lo to kana de man ka biling ne kwa man kan da kan me da bele so ne ma jen rom kan jar ga tu na ta me ne kan wede wan de roin di de da ga pa ta ko ret ke la mana ba ti dial ba ga lat ka ke ba ka lat ke riet ke ko ra be je la ti ga no ti ata jen goy de no mo no ba culture ba ti de jen goy de no ba na remind me de ne te kwai ke te cha ngai me ne kan mar me ne kan mun jen culture no tel ma dong mà nên đây tiền là đàn thế là đây cái là nghe cái nào cô chưa gật chứ béo hoành luôn mà rồi chứ riết bông là quay chạy cái bị lép rồi bị lép rồi là rình bị riết bạc là để lo bạc cái chung rồi bị lép là bị pel let's say mostly nyen kon la lat ke right peli jen mi ju gi dor la mi kini lo da ke ni kon ngaje go di nga nong lo num do dien jen tok de ban mi ci ala mi ci right peli ci ngat ngai ko riet ke la me she did define ke word ken karada did jide yes let's say mira dwal de jogo ngui jidu tiang piu long no mo lo no jiram dwal mo ci dwal jidu piu yeah jen tok comme wala ni ye ji wa ma jin dwal long no de kon nyi jen tok de di go bi fru ko jin wa so ga te ga program la yu ka di da pai camera cha ma la ka tu de chama lut ka logo wide chama lut ka logo wide logo lut ka chama wide logo lut ka chama wide logo lut ka chama wide chama wide yeah so man nan lo de ko logo lut ka chama wide let's say music ata on the other side ana mi je ani ta da ne la music de ke je la lo ngu ke je bu ko ram je the same thing go be ben kuda be ngai ngwana bi be gorga but yo mi ngwa ngaji chi ngai ko menan gor ko chaje bu guino per kon ji wi mi nogya ko be dor bi jega ka logia in personal okay gor na ngai ki ya gor ne ngai mi lut ni jola jala te ke tiolo but look bi widi bi look bi chuo no ma jwa no ngi jola ko je te ke tiolo ya lo lut ke chama wai ala proverb ki roine pele jen go ala pel kel ba bo at the same time ala bo lo na tiga ni den ma cha to no quan cảnh cái của express nó chứ là mi quan cảnh cái đâu chan lu chan là chăm bạn đóng để duyệt ở đâu chăm nhân chan là chăm bạn đi có mua gì đấy không thì cái mình cái đó là nhân là qua cái roin này là roin được qua cái lát cái pen nó yeah qua long là loại thế cầm mong đi thì này mong cái thế cái riêng trong món đi thì này cái chụp thì ấy dân là qua có
che ne tu mon jaga de bo ban me cha char me cha ma ya ma de ajan ngai ngona so ne mena go ne ko chine da ma ko chine ka no wala ko chara ta ka biala ling ne me jalo no ra dia go de no ra dia da ko go no ke je de kon chen kon de kon ka la ka re ra ga ma kon di do jok ten chana tik nang reng na sen chana oten ka chana ngai boy de kon jal ke chana chi anan chana pa rui chana o ke re ra ka chana te dialogo re ga tona chana ka long ka lan ke as a community to no go de te ke o kon ti ro dan bu dak re ra ko run o kon ja ko bu do mo kon jo ka la nyon ki chan re ra